Church. Lord, you're the presence of the need of many. Hallelujah. Don't fight that way, we not tonight be eager. Solo mai mama luluina te uma te tele
halo e. Saune talia le ngaka paia. Hallelujah. Mai tala tus paia. Tangata uma o mai tonu fale o Yehova. Tau ni matatau na Yehova. Praise God. Ta pena lo loto. Wa fe mai tabita. Lo leo Yehova I me uma. Leo I lo loto. Leo I lo fale ma lo fafo. Lo na winga. Lan me ala na leo le tua lo loto. Ai se a. Lango malu leo le tua. Amen. Praise God. Ono nofo le malu le tua ya o ta nei. Ito tonu I. Me ya tala tus paia. Pau tanga ta watu le mango Yehova ma falta fa yo le tua. Na we mama lima, mama le loto. Ta ora nei. Ta pena lo nganga ma lo loto. Sa uni fa fo ina fa tai le tua. Praise you, Jesus. Matala Paulo sa ili mai le tua I la tua. Ta puai atu ya te le nganga ma fa mau. Amene. Talo mai lo lima fa fe wai le nganga paia. Hallelujah. Ya, pasanga le lo tafa mai fai ni se uso. Wa mai yo le nei tsaya. Wa mai yo le tali I mai fino le tua le nei tsaya. Hallelujah. Se fata lo fai si tu mai fai na manuia la savalinga le nava yasu. Hallelujah. Oh, sauni la ya bela tau si mai le tua. Siva mo le tua. Pa penale siva tabita. Na wale abela atola au solo yoba. Come on team. Hallelujah. Yes. What the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind. He saved me just in time. I'm gonna praise His name. His name is just the same. Come on and praise Him. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Yeah. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. His name is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise His name. His name is just the same. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Give a praise to Lord. I'm gonna praise all day, all day. I'm gonna praise all day, all day. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Shoop ba 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 doo. 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 Io le lizze sopra queste mapate. My church. Shoot. Shoop ba 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 doo. Shoop ba 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 doo. Shoop ba 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 doo. Shoop ba 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 ba. Io le lizze sopra queste mapate. Avere essa partire tua. Hallelujah. Hallelujah. Malo. Essere mana io si può fare ore tua. Vaya. Ori la loto ya yoba. Amen. Così va bene questo. Praise all day, all day. I'm gonna praise all day, all day. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. I'm gonna
gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. Shoot, ba, 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 shoot, ba, 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 shoot, ba, 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 shoot, ba, 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 ba. Io le lì, sotto queste siamo pavetà. Shoot, ba, 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 shoot, ba, 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 shoot, ba, 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 shoot, ba, 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 ba. Io le lì, sotto queste siamo pavetà. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. I'm gonna praise, 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 praise all day, all day. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Praise Him. Come on and praise Him. Look what the Lord has done. Hallelujah. I want to see no maftanga mletua. Isai ili maile tua ya chile loto. Hallelujah. Meta jispia. Tau tala atu yai. Pisa o. O bunga jispia. E mai unika fia pisa. Pai roa malu le tua. Oh mashanda mama masike. Oh diasa mama masike. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Yes. Bese ya ile mamalu le tua. Pafelo ya ile mamalu le tua. Hallelujah. Yes. Mamalu.
nau atu no no tu le tua. Hallelujah, Lord. A pui ese me ti vai. O le fionga le tua e whakamai. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Patau ia ioma. O le patanga ni nau me uma. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah. Only you, Jesus. No one else. Only you. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Only you deserves my praise. Hallelujah, Jesus. You, only you deserve my praise. Yes, Jesus. Only you, Jesus, only you. Everybody sing only you. Only you deserve my praise. Say only you. Only you. Only you. Only you deserve my praise. Only you. Jesus, only you. Jesus, only Say you. una oe.
Aua fo'i nei ngalo se mea tasi, lana mea lofa. Ia maalia ia te oe upo la ngotu. A maa whau ngalo loto. Ia o vai o lo papa. Ma lena te tongi o laina. Se yo tato te talo. Le atua mama na e lo mātou te mapa e ai. O le atua e ou le mana e ou le pule o malava. E pa ia o e o vau au. O le atua o e tama, e mamao mamaualunga loua fioanga, a ua tumu le lalolangi lo mamalu sili ese. Tama, vi ia oe, whaane ne e ina laua fio, a wae tatau maono mea i aile vi inga lo mātou tama. Ia tama, mātou se wala au lo wanganga pa ia. Ia e whaapa ia ina i mātou umata i tō tasi, ina ia o mātou vivi, tapua ia tua ia te oe, i le anganga a tō man whaamao ni lau. Ia tama te talo nei tai au. Ia e whaamanuia le i whonga lau whanau. Tama te talo ia te oe, lau au na fo i la tu lai mo lau upu nei tai au, ia mana le upu fola. Ia maua ni anganga stele, mo oe malo. Le nei fo ia so talo atu tama, i le alu o lau tala le lei, i nu lotu malavo le nei lalangi. Tama ia ofa atasi ma le mana o lo wanganga. Manui ai mea mātou te whaia. Ia whamanui e tapua inga nei tama. Ma ia tu maua tu pia lava, vi inga ia te oe tama. Nei se i o i le whaavavau lava. Amen. Ia. Au mai sau pati nei tai au. Vi ai le alofa malanga lei o le atua. Ia, ai o tela ia luatu i le whaamalosi nei tai au. I le sfuluai ma taulanga. Ia e mua na o whaatalo whaatu nei tai au. I lo tātou ainga. I le suafa man malo tātou wali whao lau Yesu Keriso. Ia e mua na o whaatalo whaai. O tātou mātua whaaleanganga. Tama maltina o le ngaluenga. Sulau sunga i le apostolo. Ia safu avia. Ia papea fo il tina ia Helen avia. Ia susunga i whawhianga inga mana i o lato faltua. Ia o tama matina matua. Le loa nei e kalesia. Se ia o lava i alo mana i a tato whanau. Ia e whapitoa fo i las whaatalo whanei tai au. Mo se wasi al tato malu nei tai au. Ia o te whaatalofa atua nei tai au talofa lava. Ia whamanuia le atua i lo sumai nei tai au. Ia whamanuia fo i le atua i lau whaafonga i le upu. Ia lau whamalosi la mo i tato nei tai au. Ia o le suane lau tusi. Suane lau tusi i le lual tupu nom ta upe wha. Pai tawina mai le whai upu e walu. Se ia whaangata mai whai upu e spul mal fitu. Lual tupu. Whaam ta upu. Pai tawina mai whai upu e walu se ia whaangata mai whai upu e spul mal fitu. O te iloina ne I umi le taimi tātou te whai tawina ai nei le sona. Ai le lei. Ona e tanga I lau tusi, usi lau whaafonga. O la oto atuina ni whai upu. Ia o se whamalosi e mo tātou ainga nei tai au. O nei tusi e se lau fia o te whamalosi ai. Ona o le tele o wawenga na whaia nei perfeta. Ia whamalosi la nei tai au. O te au mai ai le upu ne o le alofa. O le alofa. O tangata na te ona ina le atua. Tangata na te
o na ina le atua. Fai mai fai upu e valu lau fai sau atua. O le tasi aso, na ui atuai Elisaia isu nema. Sa ia le tasi sa o tamai tai, na ia pulu nau mai ia te ia, se i ai. O na i uai lea i na feso o ai o ia, e ai, i ana malanga i le ala. O le upu lau te fia wha mafaina nei tai au. O le upu lea o le pulu nau. O lona winga, o si nā e nau mailo na loto, na te whaia se mea le lei mo se istangata. Tangata e nau mai o tina e nau, na te fia whaia se mea le lei mo se istangata. Lona lua, o se tina e fia e whaafe mai tangata e lona whale, tātou au tina e, tāuan tātou maue. I le fia e whaafe tangata, whaafe loa i tangata. Tala noa iai, ia whaasoa fo iai, i le upua le atua. O lona tolu, o le nei tina, o te loa nei tina o sina le mativa i se mea. O sina e te le lava na mea. O le mea fo nai mawai e na ia, e ia le loto fo ai, i tangata, ona lea lofa. Wa a whai e te alofa i se tangata. Ia e te nau fo ia vatu i se mea. Ia o loa lofa ne na ia te ia. O lea ia tātou le nei tai au. Tātou whainga taulanga, tātou whaial taulanga, malo tātou walo lofa i le atua. Whailo tātou taulanga, malo tātou walo lofa i le atua. Oai whamanuia mai le atua ia te. Oi. Ia e whamen whai upo e iwa sfulus futasi, au whatop atu. On whai atu ai lea o ia i lana tane, whaauta mai, o au i loa o tangatapa ia o le atua nei. O lea sau so o ia i tā ua. Ia tā whaia se awhi titi i lunga. E whai i le pā pui o le whale. Ia tuu wai se moenga mo ia. Ma se lau, ma se nofoa, ma se tuu ngā la mepa. A sau whai o ia ia te i tā ua. I le aluane i ai o ia. Ia whaauta nei. O le o te ilo iwa extend. Le wamana o le tinae e a foi. Extend. Yes. O le supernatural le tua. O extend le fale. Ia tātou o tama. Le la o whamalo si atu bon tama nei tai au. Sina upulai te te amo tama. Amu ia nei tama. Langa lele saulo tama whamalo si le vai yason te ane wa mo umala sau. Ia o lea o te iloa. Amu ia nei tama. Se le ustai ia tina. Whai atua me e wha te le fale. Ia mawhai lava, ia o tātou, o te loa whapena tama lo sana, te loa whapena lo, e usi tai uma ia tina, usi tai uma tātou ia tina, mai mo ia o tau au lua aingo, ia ai tasi ale upo tina, usi tai ia o tau ia, tulau lava fo i tina ele o ia nia lato tama, il taimi nei, ia, aleluia. Ia o nisi tama e whai atu loa. Ia e whai mai. Ia. So ia o wheme mai ia nā tupe whaatele e nā ngā luenga. Ia leo nā fu i whapea. Ia whai atu i nā tangata so ia le whewai. So ia le whewai ma te alo mea fulu. Ia leo nā fu nei taimi o le whaamai o le corona. Ia whapea. Ia so ia le whewai ma le peso whaamai. Ia le fia mana o mia e whai se ngā luenga. Ele mana o e alu se tupe whai e se mea. O la wha malosi ia nei tai au. Tātou o lo tātou whaia, tātou sfuru ai. Ia o la mele extend ai, shift. Tu atu e lunga. A whaia se lau tau langa nei ai. Ia se mele whapopo isi nei si sfuru tāla. O se lua sfuru tāla. E te si fia tua i lunga i se si level. Ti fia tu lunga, ia. Ia le atua. Ia o la u whaatope atu pea. Ese me pe no fai atu. Ese lo fia fa malo si nei tu si. Tele yo a onga ta ua mo tatu. O mai nei profeta. Ia va ai la lau taulanga. A wetu ma wai pe me na yai. Si fia tu lunga se sia sa. E lo fai le atua, fai lau taulanga. E fe men fai upos full lua mas full fitu. O ina wa mo vai le atua ile fa fine. Pa manuanga le atua. Ia watu inatu nei fine fai atu la na o kiasi
E wala watu na tama itai. Sau. Wati ngā ina i nei mea ua whaia mō la ua. Pese ase mea o te whaia mō oe. Pe tau oe le tupu. Ia pe tau foi oe i le pule i au. O na tali mai ei le oia. O te nofo whaatasi ma loo nu. O se tina aia lofa. E le fia mana oe alu ese. Fia mana oe nofo ai i loina nu. Ia ona. Pai mai la ele si whai upu. O whai ane oia. Se ase mea e whaia mō oe. Supernatural le atua. Supernatural le atua le wawi mai yakiasi. O te lei lofa yakiasi po la mea. Wana sila fia ai maona i loa. E le se tama nei ungali. Le se tama nei. Pai mai ele ai sana tama. Wa toia ina fo ila na tane. Val awa tuia ia te ia. Una tu mai ai le o ia il fai tu o fai atu. O le lata usanga. E te sapa ia i sau tamatane. O tani mai ai le oia. Awa le li ia tangata o le atua. Awa e te ele ole mai i lau au auna. Fafine. Tina o lo oia i se mea ilo na loto. E nau e fia. Maua sana tama. Ia whamed fai pumulmuli. O na tō ai leo nei fine. O whanau mai le ia te ia. O le tamatane. I le tausanga. E whaatatau i le tau o leo langa. Whai atu ai ia. E isaia ia te ia. Ia esen tautia o le atua. Esen tautia o le atua ona. E iai lava le taimi o le atua. Sau lava le atua e ilona taimi. Ia. Whawasenga ane oe. Matautia o nei wawenga. Whai e le atua. I nei tamai ta isu nema. Ia o lau wha losi la mo i tātou. I le nei tai au. Ia whai alau taulanga malo alo whai le atua. Lona lua. A whai e te fia whai se mea lelei. Mo le atua. Ia tamu whai e sifi ilunga lau taulanga. Te isi a sa ia tutu atu ilunga. Au e te no fua i le level na te iai tamu whai e sifi ilunga. Ia ole nona tolu. Awane e manatu. Whapea ia leo whai atu. Le lala whatele lau taulanga. Whatele lau taulanga ia o te loe. Mauan mai nei ale. Whamanuianga mai le atua. Ia le ai. Whai lau taulanga ma lau loto alofa. Ma lau loto malia i le atua. Ia ale o nei. Tai au. Vai asu fau. Ia masina fau. Ia pona fau i tausanga. Tatou te maua manuia o le atua. Awa sau lava le atua i lona taimi. Sau lava le ali ia. I lona taimi e te tau wai. Ele au mai a manuia po oe. Ai au mai ale o oe. O lau whanau. O lau ainga. E wha manuia mai ai le atua. Ia lo whangia le atua. Ia wha pulam wha malamalama. Nei wha malosi ai tātou. Ia au nei la taimi. O te wala watu la wau taulanga su mai luma nei. Ia se i au ina tatou taulanga. Ia le tim whaftai tonga luenga. Whai lea sama lea sa. Whamanuia lea tua. Ia sina pese nai. Tata ia e sa sama iai. E lafo taulanga. Ai o te wala watu la ile. A o tata mai le pese malafo ina taulanga. Ia o te wala watu la ile tamao le ai. Mai luma nei. O le tanga luenga whai to lua. O le whai au mai e lo ingo i tonu ole. O le tatou ka lena wha mole tama. Sau e kilo moli, wha susuru moli o nei tama. E eilan ta le ni mo lana mea lo fo le papa ia taulanga ia. Mai e papa ia tatou taulanga.
Amen. Ya, patalo fatul. Payema malu tatu kalesia. Sura apostolo faltua. Pero senga fiau. Ya me se foi la silasi tatu aulot. Iva pe foi se asia nen mat. Ya, patalo fat. Vou mo foi patalo fatu lo matuani. Ya, le fat foi patalo. Ya, las dos sisi lembai. Extend lo matua. Ya wa, wala na ofulea. Tau fa paling e mau mbalo matua. Ya ni tu la, ya wa umar fa malo se lo matua. Ai puno mo lo wa. So tano e pa manuia ta tu taulang. No matau tamai o lang. Pa tai lo wangalei. Pa tai lo lof. Ma fia poto lo whanau nea sa. Si atu ni vi inga me pa tai lo fio. E tama. E newa tau ni maina ni. Matu taulanga pol matu suai tama. Tau tama. Fio mai angang pa ia. Te e pa ia mfa manuia ne taulanga. Pa manuia en saunia. Ono lo suafa Yesu. Amen, amen. Ya. Te lole a faiulela. Ya, pe ya ise sie tula imai e fia faisana. Fa soa se me fo isanga le ya ile tua ya na va yaso. Ya, via lele. Sai. Ya, tula ia tumali, ava mali falo alo i nei tai fo ya, fai fese mori maui, le anga le mali alo fo le li ton fo se ma inga, ya, le fata alo fatu ai le suala usunga la apostolo, ya mai se le fatua, mali malo sio le tato ekarisia. Ya, o se mori mau popo ile anga le mali alofo le tuetonu se mainga. Pe o le lua vai aso le na tona nei sa no mai foi luma I se I fai se talo la apostolo foi se mainga. Ale newa tari fa ali mai le li tonu foi nei ainga I o mau se nga luenga foi tau se ile ainga mal fanau. Le mole toile nganga fa ftai lau o tama fa le nganga ya mesel fatua ya male pa ia do tato ekalisia le nei taiau ya peo se mori mau popona le anga le male alofo le tua ya manuele ka ko ekalisia In. Ya le tua. Praise God. Hallelujah. Ia o te fia moli mau ile vai aso le na tene. Ile le lei ma le fa maoni o le tua. Le wa uma ona tala no atu le tato tai taulanga le nei tai au. Ile shift ma le extend o lau taulanga ile tua. Amen. E vai aso le tene. No sawa e fa manuia ia le tama o le fale. Hallelujah. I se whamanuianga fo I o ma ua loto. E na whamanuia mai le tamale o le apostolo. Whamai ia tai se lau. Amene. A o le mea ua tupu. Ua le tai se lau. Ua tai afe. Hallelujah. E le o se vi inga lau le tangata. A o le vi inga whafo I le tua. Pe ona whai mai le tina le tai au nei. E shift. E shift tato taulanga. So se te mia la e whaatonu le whanau, whailo se fuluai, whaopopo le se fuluai. E lo ni mea fo.
ai o se whamanianga lo loto. So anga e foai le tua, elena o so se tangata lava, pe ona whai mai, so se tangata te ave ai, mese au na le tua, tangata lo, iai le whao unga, au e te lima mau, va ai au na le tua, va ai tangata lo, iai le whao unga, so anga e lafo, iai le whamanianga, ona e fua tai afe, tai eleto tai se lau, eleto tai se fulu ta la o la tai afe whamanianga le tua, ona o Yesu, amen. Ia, pe ia le atua. Ia, pe ia sesi ia. A whai wala sesi ia o la tui nā tuloa le awanoa ili. O ia lewa tau sione. Ia, ki ele atua nei tae au. Tono fo iyo. Fo tau sila mai lau tangata. O whaisi umi na whaile malolong. Ia, vi ele atua ona o lau tatalo. Ia, leo mwhaintou tau sila mai au tua tulumane. Ia, vi ele atua. Amen. E venia wanoa o te whaatalofa whaptoa ile sunga ile mawhitanga TMP Brothers. Malo le uso whaftail whaatas me nei tae au. Ia o atou le malmalama le TMP. Ia o le tō whamau Brothers. O le matou kalapule au kikit. Ia vi ia le atua lo onga lua le atua tono nei mawhitanga tele o mele lei. Tai mai se nganga mo Yesu. Amen. Ala lo tula e nefia o nei tae au. Ona ua whaisi le wana matou malo lo. Amen. O tele i musuna ma le lotu pepe o tele to i fia sau le lotu. Ona le sa whaile break. Amen. Ai o se langona o tia ia te o hoi o sau le lua sau ma vai. O mai nei ta mama tua ia fusi au. Ma whapea mista se ta ma. Whawhetai a ta di ua e toi fo i man. I lau whalongo. Pepe le. O le wala uaru le toi sau le lotu. Amen. Whawhetai whaptoa le sunga ia. Tuto o tasi e mese o whatua. Ia, watua whea au whamalo si tinai au i waina. O la wana malo longa au mailo i lotu. Amen. E leo ngalo mātou i tatalo. Amen. O tere fo i ala o tau malo si fo i au su whainga le lio lola. Ia, whatu isi o mātou ai. Wha malo si mai. Tātou wo o le taimi nei au e le whaavauna whina o le nganga o le atua o mantangata. Amen. Stau o lo i heile mea alofa le atua i ate oe. Ia vape ana connect tangata. Ia mea lofana e taun whaapulo ma whaumu. Ita me eise a inga po se nganga mo le atua. Amen. A whaftai tele mo tarusanga. Ata talo mo se matou a inga o leo foi ua. Ma e treatment a seo fine leo sa. O tausanga ma masina o whenga i malikanesa. Ia vi ia le atua lo umtua malo lo a malo si seo. Ona o tarusanga. Ia vi ia le atua neita e au no Yesu. Amen. Ia, nei taimi ia o la tui nā tuloa le awanoa le sunga i tai ia. Wa se upo mo i tātou nei tai au. Wha lava whaafitai. Pati mai mo Luisa, whaftai. Luisa Maloli, ua ngalo matau le suafa ole. E se lo fia ai tai fo i leo ngali i tatou sauninga. Fia uma i ngali uma mai lato. Ua ese le level wo o iai Luisa. 1, 2, 3, 4, 5. Hallelujah, wa shift. Ole tai au le nei. Sa failo o mikiafu e ofu mai le lotu. Mikiafu foi le asemo o le shift. Ia ai te uto e kakaralo mikiafu. Fape ke ua o le fifia isis. A le la wo ulo, pe wo le sta ile nga pa ie le sa ka wa failo mikiafu. Ia ai vi ile tua ua atalo fatu nei tai au. Talo faptoa inisi o lo. Fou mai le nei tai au. Vi ia lava le tua malo nalo fai ai tātou. Ai suelo tusi le tusi la salamo. Salamo se lau todos fumaleiva.
Salamu se lau tolu sefulu ma le iva. Fai upu sefulu tolu le sefulu ono. Mana ia le mea wo iai tātou o tai afe. Molo le tai afe tai sefulu afe. Se lau afe. Salamu se lau tolu sefulu ma le iva. Fai upu sefulu tolu e o sefulu ono. Hallelujah. O iai lau tusi la tatou fai tau fatasi. Ai ale o iai lau tusi ia whalongolongo mai oe. Hallelujah. Salamu se lau tolu sefulu ma le iva. Fai upu sefulu tolu i sefulu ono. Maua ia. Oe matu te au manawa e lots na o te yatu oe wana whaia o mea na e whaia o mea mamana ia na o manatu ia i mea e le i lilo lo tino yatu oe o whaia o le mea lilo e ua saunia i mea na sila mai o fonga i lo tina uma. O tu sia fo'i uma i lau tusi. O ona asu fo'i na whai ai a o lea i ni au foli. Hallelujah. A patai le tua le nei tai au. Patai le nganga pa ia, a manuia lau upu. Talai mai oe le tua ia i mātou le nei aso. Patai lau olofa, patai lau whaotanga. Ia oe le tua, suafo Yesu, amen. Pa malo atu le nei tai au i le tatu e kalesia, ai meise fo'i le ngā lulue ma le au auna i le tua, whaftai Pauli, tatu worship. O Pauli ma sunga yasione tutusala, te lela whaunga tutusala iai, mai le tua. Unga ole, you have the warrior anointing. Asam wefa langona mai la utala. Male sunga ya Pauli. Olo iai o lua ia faunga eta ole warrior anointing. Ole faunga se faunga fa pitoa ole faunga faitaua. It's a warrior, it's a battle, it's a war. Special empowerment anointing from God for battle. Me o le taua le tua po le taua whaleanganga. Hallelujah. I le taimi o tupu tāwita, sa iai ia tama whapitoa tāwita. E tau o tamalo loa ma tau tia tāwita. David's mighty men. And they have that anointing, the mighty men anointing. And I thank God we have mighty men in the house. Hallelujah. There's quite a few. But we do have mighty men anointing in our church. And whaftaile tua le nafo I salo ele sila fiatele nisi le winga la utala le fayatu. Ole mighty anointing, a mighty man, ele nganga ole tua faitau le ele tatu launga le ole Isaia sumatasi. Ole yai vai ngai fitu nganga fitu le tau nganga fitu le tua. Ye le fitu le nganga le tua tasialo na nganga ai esele le faalinga mai ole nganga le tua. Ole tasilao the spirit there e tau ole nganga ole malosi. The spirit of might. Amen. I believe that God is releasing the spirit of might in the church. Hallelujah. Ua fitalai mai le ngango le tua, ua ia tuina atu mafatanga le ngango le malosi, le nganga matautia le lotu. Very new. And God is saying He's releasing the spirit of might to bring the harvest and revival these end times. Hallelujah. So if you feel that God has
spirit of might in you, I pray to Tatalo, let that release right now in the name of Jesus over you. Hallelujah. Vasa's got the spirit of might. There's a woman sitting on that side. That's anointing. But in any army, there are commanders that always send ahead. And some of us, onisila tato lo yai, lo tua to fear oi, o le matau put fear tau tala yel tayal nei o le destiny. Po o lo taunu unga, malau savalinga leo langa. Amen. So some of you are called to that anointing. Hallelujah. Tasi le mea e whaatau le whaunga lea le o ye iai le anointing lea o le manga o yori ki apolo e koso ese. O le so o sfuma le lua pete o le tua o Yesu. The 12 disciples o petelu ngai le anointing whapenga. Pa mai tala Yesu ya petelu le siasu. Petelu o fia sifia o ki apolo. The devil wants to sift you. Sift. Alon me fola lo falawa le me lulu wai le flau maka sifta o le ngo e nga po fa po le ngo le me sif yer me sif ya ko uru la lo flau maka a pipi a ko koya nga i me la pi ko lunga ele le o ke le la fai pai por kuka e o ke lo e sifinga o le flau maka e ko koya ya la ka mai ko mai la le tua ya petelu Yesu, pekelu o manga o ki apole sifio. E ave ese mai oe, ma le mea ngai lulu oe. Ia, afa mai la tala Yesu, ai aue te popole petelu, o lea o te iai I, e le mawhainga sifio e ki apole. The warriors, God is with you. O iai le tua ma oe. Pa mai la tusi lean faita wai tātou. O le tala la le sifile nei o le warrior le nei o tāvita. Tāvita o le tangata tau. Masangi tāvita le taua. Pa mai lang tala. A ule I whanau na e iloha. Na e whai upasifuru mal tolu. Wa au a wā wa ia te oe o umana tuna tunga. Wa e ufiufi ia te au. Ile manava lo tina. A ule I whanau na e iloha. Na e fofoina. Sa e whaia ma fofolo tino. I te tonu o le manava lo tina. O aso umalava. Wa e iloha. Ua tusia I lau tusi. Me tusia I. Ua sila fia. Mai o fofonga I o tino uma, ina o hafuafua, ua fausia foi uma lava I tusia I lau tusi, o aso uma o te olai. Hallelujah. O le tusi lea, e tau tala tā vita I lona o langa, ma ua I loa tā vita, ua o mai le taimi, ua tilo tā vita I le whainga le tua lona o langa. Malana savalinga I le taimi o iai I le papovi. Sa lafu, I le lafu maa moi, I le fatu anga lona ainga. Ma le taimi na vala au li ai, o le taimi lea, fa mai le ta latus pa ia mafo fau I le se background o le, o tā vita, e peisa hanga le anga ina lona ainga. Nau o I le taimi fa mai le siana salambo, o I la tau sa mato o ai fatasi. Ua tuli vai ma ua lefia pa ua fasia ua I latou. O tāvita la, e ai le sitala anga e whatatau le mea na lefia I a tāvita. E o fo I o na uso na lefia I a tāvita. Saula I o tāvita o tātou maramalama, ua piki mai I le whatoanga le ainga, ua sau, ua luatu, fasioti I a Filistia, ma le latou tama lea o koriakta, ua whai atu le tupu ia tāvita vatua o mea tau ia mo oe,
watu ofu ia mai tāwita o te le māsangi ngā ofu. O atu le au tau ale Israelu malatou, pelu malatou, mea tau a mai tāwita o ke le māsangi fo ngā mea tau. O nā alu leo tāwita e alu a mai anga maa. Tatou loa umanatara. Atu le maa fa mai tāwita o te alu atu ia te oe le suafa o le atua. Lu atu le maa pa ulalo le fili fa a. O le taimi ua amata o ngasau tāwita ua mūma i ngā ua amata ngasau i le mea iei le tupo saulo. Fa mai le tāna le tuspa ia ua matautia le laifi o tāwita. Alu whaasolonga ua pepese tina, fa mai tina e fasi e saulo le to afe. Ai fasi e le tāwita le sifuru afe. Ti ngala ia le loto saulo. Long story ua le taimi o saulo. Ai ua sau ia tāwita ua ve matupu. Ina ua tupu tāwita e tele taua tāwita e whai. Kau mai ale o tāwita na ua o i le taimi fa mai tāwita ua o mana o e whai se whale o Iova. Mai le tua, le leilo te lei tāwita o te lei mana o ia o e te whai se whale. O low destiny ele o le whai whale. I didn't call you to build a house. I call you to be the king. Ona whaasolo la i o le whaasolonga leo langa o tāwita, ina ua leo langa o tāwita, saulo nā talii, o taimi la lea i le whaasolonga tāwita, whamaila na tala, na whaia ue Iova. Kele i o kalama kautia tāwita. O le siang tala mtautia whamai, na o sau i le langi, i le lalo langi ma le le lava lava, o te toi fo ia tu whapena, na o sau ma le angasala o te toi, i te tonu o le manava o lo tina. Na angasala tāwita, maila tangia tāwita, wa o ngasala i o luma le atua. O na whaasolo mai la ia, tusi le tāwita le nei i whaupunga, whai maila na tala. O lo ulai whaatoa, le atua au loa ua levanga tusia ma plane le atua. Hallelujah. So se tangata lava, ua plan, ua umanga plan lo o langa le atua. Your whole life, umana tusi fa mai e ai le tusi le tua la tusi ai aso uma te ala e o me fai o lai o levanga fa vasenga le tua. Amen. O le mela o le au te fia tau tala le aso nei e fa te tau i lo taunu unga i lau savalinga malona taunu unga i lau langi i nei o langa. Your destiny and a destination in life. E tāua i o le nei mea te taunga tatou malama i leanga ua tō tele tangata ua mai maule life. Mai maule o langa. O lesi tangata ua tō ina whato a malama au tuai. O lesi tangata ua naita i leo langa atoa talu waile le malama i lona destiny po lona taunu unga ma le vala aua le tua ia te ia. O lesi tangata, ua misi ia opportunities, ua levanga kakaunga makua i makau kia le meo o iai, a lae misi o nei le aise sif. Te tiofu mai le tuspa ia, ua malaia tangata pe a le aise whaalinga. Hallelujah. So this message is important. Ta ua tele mo i tatou fo i lau whaalonga le nei yaso. Ia a mata, a whapemo i la tau po oe, iai se tasi o loo e sa vali pe leo langa le nei, le i loa lau direction, le i loa le mea te alu iai, po le mea i loa i lesi aso, a ngungumi le TV, lesi aso, e le o loa e hao ngāri fi au nei mo oe. E auana i mau low life. Don't waste your time. And also sometimes, e ngalue lesi, o kwa iave le malosi le mera ngalue ai, ai se le mera ngalue. Pa mai le tala Paulo i le Roma se fulu, pa mai oi talo fai o tangata, le ma e le ngā i le whaatua tua, ai se le amio tonu, ai se le amio kongu na ngau iai. Amen. If you learn the right thing now, it will save your life. Save you in your journey, e se feai oi. So se tangata iei longa destiny, so se ainga iei le destiny, so se ekalesia, so se nuu, so se city, e iei le taunu unga na wala awa i le tua. E iei lo purpose, iei lo calling, ma me whapena.
O le winga nā o le whiau le aso le nei. O le amatanga fau sa o ina I tātou le supernatural God church. But now we move on to this part, the supernatural freedom, which is another. O le sifa a vaenga lona lua, o le sifa o onga lona lua le nei o te manatu e ao ngamo I tātou. Ia wha sao loto oe e te momoe I le taunu unga na sao ni e le tua moe. God wants to set you free so you can run to your destiny. O le te malo le o tāwita, e whai kau ia le tāla tāwita, e tolu wha ngā ina le upu momoe la ia I le tusia le Samuel. Whamai na savali mua tāwita. Tāwita walked, then he ran, and he ran faster, and he ran very fast. We are called to run fast to fulfill our destiny. A oisi taimi, manisi, ua makua I poloka la tō taunu unga. Ua whai ua kua I poloka, ale o le lesi mea, ale poloka, ua delay. God has an appointment every day for you. And it's not too late. Ele kuainga koe whasa o mea. Pe ua lima se fulu o tausanga, pe ua tolu se fulu, pe ua ongo se fulu, pe ua fiku se fulu, mangisi mau se fulu. It's not too late to straighten it up. Readjust and shift to the right position. Ele I kuai. O le te malo o Mose, valu se fulu kausanga o Mose. Valu se fulu tausanga o Mose, fatoa a matalanga ministry o le avenga o le whangaunga isala elu ni meanga vala au yeile tu e whai ma deliverer. The destiny of Moses will never appear up through life like others. Aina ina uailoa Mose o inanga amatai, valu se fulu tausanga, o isi si o tātou valu se fulu. A moila. Whakua a makar ministry a moila. Ole si tangata o fitu lima, po o fitu sifulu, po o fitu tasi, pele I o a koa whamai, o koe inga, o lo makua. Hello, ike le kai kai. God has a destiny for you. Hallelujah. Pe o ke le e nga upua songa lafo kunga. Hallelujah. You have a destiny in life. O lewa na o whaolaina, na ua o fai tawina le tai au le nei, ua fast fung ma le ono tausanga talo no whaolaina. Born again, 46 years. Ke le ngaka usanga. And I journey nga sa vali whapea. O le tele o vai taibi e sa le malamalama. Le loa po le asa o le. Le whai lau tala I lesi le taimi wa amata na mawhaife au. Sa o le mauti noa wa amata le lotu. Ua sau le te maloa, ua wala au I ua mateo mai amata le lotu, amata ina le kalesia. Whai ama le loa mai le amatanga le lotu. In desperation, po se tau mo whai e work out, po se whaife au e pele ai. Na maola I e lesia o ongo, lesi conference na whai, or conference wha supernatural, a prophetic conference. Na whai la I o le perfetanga, na manu nofo I ngā, o ke speaker lana iai, ua sa whai le te maloa, ua sau le whaasala launga, o whaife au uma e o le potu lea, a o tangata le whaife au e o le potu lea, o ma ua ngoforo o ngā kukongu, o le lope o le poku lea, pe o le poku lea. Ai se ai confuse. Ele loa po le poku le alu iai. Po le poku le, ia po le poku lai kua po whea fo se si poku. Whātu lau tala ia Helen, ka o ia le poku la leo, ia whaife au. O lea ua whaife au, ai le mau ki ngope whaife au mo I pere ai. E ni me o whapea. Kere ka confuse whapenga. O le si aso wa whai evangelia, o le si aso wa perfeka, o le si aso wa avkavale, o le si aso wa avpas. O le si aso wa fia la ngaruenga, o le si aso fa ele loa. A maka uma a fau le o le ia kalepe a fau le si mea. Fau le si mea o ia kalepe a fau le si mea. Fas furu ko sanga ele ia se mea limas furu ele ia se mea ongos furu ele ia se mea umai. Nga me male lepe ha me ngai fai. Have you ever seen people like that? Kau mo fai, o loa mai le kua ka kouda. Le ai, o loa mai le kua ka kouda. O loa mai le kua ka kouda. O loa mai le kua ka kouda. You are confused. You got to know who you are. E te taunga I loa, you need to fix it now before you waste
every year in your journey. Hallelujah. E tahua, lau loa whamai la tala tāwita. Nei loa e lea tua, nei a whaia u mafofua matisai na ututonu, a o lei whanau mai, nei a tusi au, o lo iai le kusi e lea tua, o tusi ai lo journey in life. Say book of destiny, and if you know e kei loa, oka se maanga i o le life. E ke rea rurunga alu lalo alu au kafa. E ke alu sa o ai le plena le tua la iai mo oi. O nei la tau sanga e tele. O na ua maola i e le conference lea. Whātulo ia Helen. Helen, my dear, my beautiful Helen. My Elena, kau. Kau whaka i kai fo i la unga kuko kasi. E la vea si no mo kua leo wainga i la unga uman ngai whai wheau. Hallelujah. Ia maholo o whea. Ka kaori mera i whai wheau. O whengi me whai wheau, e whamei kaori me i whai wheau. O longo winga e leo shua. O lai make re mea. O lea kue le whai make a mea. Amen. A e loa ngai e makua kilia me unga. A e make mea, e makua i kele o kupe mai mau. O le kele mo kupe mai mau pe ale i loa mai le kua whakau, o le seaka, whakau le ska vale. Pei au kere mga o whakau le ska vale. Ale lo, o kaimi uma trade in ai, o ka se lost. Maholo, masa vale kua i kongo toku. O whaku ia Helen, I'm sure ka ua whai au. Ka hore mele le whai au. Ma kami. How is a conference? Ai like manga ore mele o ifi au dai wa ke ro ke main ke speaker ai. E ke su e ke momongo ko ma oi a. Ya ma ho ko ma sa vari ku ye. Holo ikong. Saulo mal kamalo Dr. Bill Hammond. O Bill Hammond. O le tama o le prophetic moment. That's your key fathers. Famal tala to ina. You and you come. Tulolu. Saulo mal perfetanga to ina. Famal perfetanga. Ua whaauina o lua, ua tofia oe, whangwhai mai momoia, o oe o le apostolo nu ese. Lea yele o nu ese. O le apostolo mo atinu, you are an apostle to the nations. E kei loa, o kele amen iai. Ua kiri ai o confused. O le hanga mea, what is that? O le maka o mai suepo ma ungi whaiwhi au. A lefa mai o le apostolo. Ia, o walu o whainkala i aso ngā. Anga o aso ngei, ngā lo kuko la kua. What is an apostle? Saula ako knows about apostle. A o aso ngā. Ia, o ki kiro le si des. O ka o hai e ka ua. O le iloa. Ia maha ulo sui. E ke loa la, te me mali. A matala le lotu le ma o jeni. Whai aku uma whaasolonga aku le lotu. Realize everything lai manifest mai makupu. O mea ia kukupu i ngā luenga ma le savalinga le apostolo. This is what comes out of my destiny, i lo calling, ma le purpose, o le mea ngā lainga whai au i le tua. O oe whai la, taunga i loa mea ngā whai au i le tua. O le savalinga lai le nei o langa atoa. Ma le tele o ngona ta iai, conference o whaitau tusi o ala onga o kuspa ia ma mea umana. Ua e tolu lava mea ua o come down to e makua I piko sili na taha ua leolanga. There are 3 keys I learn in life that are so powerful I lau savalinga leolanga. Ki mua o mea ia tolu matua I o mga o ale tato e kālesia e ke master inga. O le winga o le whaupunga. Ia I makua I e olo lama e ilo whai. You must master these 3 keys to help you in your journey in life. Me mua, o le lua mafutanga ma le tua e ala ilana upu. God's word. Your relationship with God. A e tau mawhai e whai leo langa, e te sa vali leo langa I le aise lua mafutanga ma le tua, o le whainga kā I o leo langa. Oka se whainga. O le upu a le tua, the word of God
is one thing I really want to master. I want you e te makuai whaamuamuainga I lo ola. O ina, o le upole, the word, o le upole tua, e te soifua malolo ina I me uma. It gives you a healthy everything in life. E healthy o mawhauwhaunga, e healthy o me whai, o manatu, o amionga, o me whai, o lo mawhauwhau, o lo tino, o whaleanganga, o tupe, it's all beautiful. It's for your health. O le upu le tua, e ka kaunga mo kwa I number one, I eise me, I mo kwa I master o ele lua mawhtanga ma le tua. Ale o eise lua mawhtanga ma le tua, e ala ila na upu, o le whaintahi o le olanga e sa vali te whatumbule, e wala awa le tua moe. Lona lua, o le supernatural, o le anganga pa ia. So the word and the Holy Spirit is it's a powerful thing. O le mele ngo wa oina, mata ua o le supernatural, the supernatural God, o le e whatatau I lau mafutanga ma le anganga pa ia. Te taunga e langona mai le anganga pa ia. Te taunga e vaai I wha le anganga. Te taunga e loa le tau tala mai le atua. Te taunga e ngā ioi me alofa le anganga pa ia. E vaai la ia, life gets really powerful. I want you and encourage you. Ero, peno taua. Wa kele meo ke aruka wa onga, wa oaima. Conference, book, there's books everywhere, there's notes everywhere. But man, I come to the conclusion, the supernatural is the most powerful thing you need to master. Master, whaingo fia ia. Ia makua I makaukia le lua mawhutanga ma le atua. Ma makaukia le lua mawhutanga ma le anganga pa ia. E te iloa ai o le anganga pa ia la. O le atua atas, o le atua ese ron whaari mai. O le anganga pa ia, na te taita ia o I lau savalinga le olanga. O le upu le atua, ngā ke fufuluinga oe. Amen. E whaafewhea o ngā whaamamaina le tangata. E ala le upu le atua. O I e manguia, e maangaia me ume ki whaia. O le anganga pa ia, e taita ia oe. The Holy Spirit, especially pe nga yoi I me alofa le nganga pa ia. So se mea nga mia poko saul poko, ma mia lama saul upul ma lama. Mana mia perfetanga saul perfetanga ta ia ma nga mia le mea kupu mai pese me mai le tua tisen a e mai saul fa malolong a nga mia kurike mongi saul tisen. You know everything. When you operate in a supernatural power of God, life and destiny is so beautiful and clear. Mo kwa kiria, o le mea lon tolu, ia pui o ele tua. Kei loa, ke le io krisiango ele o pui ele angelu ele tua. Is that true? Of course, e pui tātou e te whaola ino lo I ele pui ai kele mea whai ele krisiano, e ta tala ia I ke mongi ima mea whai ngā leo langa le nei, e whai ngata ai ona le tua lana upu langa puipuinga lana o ina e alua tuai la o e filfilinga your free will. That is where you decide pete o peile upu le tua pele ai. And this is the third thing. E saula le o onga lea I lo malama I le nofo ali I o le tua. We must understand I le courts of heaven and the house of prayer, le maunga le tua, I le whale o Iova, e I le mea longa tolu leo te mga oa I le tatu e kālesia, I a master e lo olanga. A o onga tau le courts of heaven, po o le whale whamasino I le langi. O se a o onga sa tatu whaia mua, mai o te tali tonu o tausanga umala le lua le tolu, o le mana onga le tele o tai, Pastor, please, can you teach it again? E ma whaianga e koe a o ina le mata upu lea. That is why I'm bringing it back. O le melo na tolu lea, e makua I whaasa o loto ai oe, e fufulu ai oe, e te ola I le hami o tonu ma le ola mama, the courts of heaven in front, a e saui luma o le tua ma le nofoa inga o le tua. When you come into the throne of God, this is the place where you need to come. E te taunga e sau iai, ma lou o langa mama. Amen. O le upu
e te soifua malolo inai. O le supernatural e taitai ai oe. A o le nofo ali o le atua, o I e te control ai me uma. You rule. O mai le atua le amatanga, o te fausia le tangata, o na tuatu le ia te ie pule. This is the third part, o le vaengalon tolu lea, in the throne of God, I le nofo ali o le atua, o lo iai fale whamasino o le atua, o I e makua I fulu ai oe. O ia fia whakaile. E se maanga ia mele o kaile. E ke fresh. Fulu ese anga sala. Fulu ese le abioleanga. Fulu ese le abiole tonu. Fulu ese le abio pio pio. Fulu ese le pepero. E fulu ayo. O ila le station on kolu le. E fulu ayo e. O le fesiri. E sa me le inga fulu kaka. La ngai maanga ia le mongo yor kaka kaile. Karifa pupu. O I. E te saunia ai oe, e te pule I me uma. Ma Yesu e te sau e te pule mau. You rule and reign with me. E mawhainga e pulea me uma ina, o ina fo, e le ngata ina, ai o ina i le pui pui ngā le tua. In the throne of God, God protect you in there. Hallelujah. O mea ngai kou. E le amakaraka kou la uma. O hai o manatu I e whai atu e amataile ne yasu. Amen. Now let me talk about your destiny. O le ale destiny. O le mea langa whamaita avita le tusi tatu whaita wina. O lo tala anga, ua tusi tusia la upu. O le mea te whai atu le tae aole nei. Ia e ilo, mea ngā a ilo aile upu le tua. O lai ua kua I kumu I whaapatanga le tua, e whaatatau lau sāwalinga le lalolanga. A e ilo le supernatural. E ke kongeki le anganga o le tua. Ngā kili e ngā I loa lau destiny. Amen. A e loa le la o onga le tā ua I le throne of God, ma le court of heaven, o I e ha kiri fufuru ai oe, ma pui puia oe, mai le ki Apollo, langa ti Apollo e manga o ngā oi lau destiny. Are you okay? E mawhaianga I loa lau wala awina ma met, nga wala aule tue ate oe, ai te lei loa, o lai tua le ti Apollo, e manga oe avesi, e ngā esi. Nice. O lo destiny la le ngata ue I. O I fa mai na mai le tua, ai le whanau. Au le amataina le lalolangi. O le tanga lu te whan, na lu te nofo, pe whai ufai so waina. Pe ila o le tamai tai le ia Elena. Ia wa le vanga kusi le upu le tua. Ngo o ka milo mai ai, sa vai mau polu. O so le va ala kuin. Amerika, New Zealand, Hawaii. Ora ke safari vari solo. A ua leva ngofo I Wellingkongi. Le taunu unga o lo ainga. Amen. Hallelujah. Pe ngā fo le sunga te spali. Kiki lo kuai, kamalmu. Afa lo solo. A o longa iwi ale ngofo I falasi. Ngā maua inga. O so se tangata la, o lai ai lau taunu unga, e iai mea whapena I lau sāwalinga I lalolangi. Ua levanga tusi e le atua. Young person, a whapena kele, ua levanga kusi e le atua lau tōlua. Levanga kusi. Semi, ua levanga kusi. E wai ke mapole. E ke maa kau aku. Awai je por sem chenga ka ua dale uma piliki walo ya o le mea ta o supernatural le anga ke fiu la fa ka upu e ke fiu fa ka upu le tua e ke le ka wa le ngore kenye nga ke fiaru ye e ke le ka wa fo le ngore kama nga ke fiaru ye e le mau ana le kusi ai ke mau le supernatural. The supernatural guides you. O ia o vaiasu le kako ki ai. O kausanga le la mtanga tau sanga le. O le tele o plan. That's why the supernatural is so powerful. Au plan out me. O le makua I manguia ia. O tele fa pe o vivi ia kua o ia ia. Me manga I fo vivi fo. Langa ia scriptures here for my you must enjoy in the blessing of God. Ia le se vivi I le mea. O le mea la. Tau sanga le tene.
e te ia me le tua ia alu makafonga South Island New Zealand. Ile ai o makafonga. Fa mai le tua o kai mi kongo ala ko keo ai. O kai mi kongo foi le umarikafonga. Perfect timing. E kero, whatever kusi le tua. O yang wali le tausanga 2020, mako keo e mako keva ile pikole, Milford Sound, ma Queenstown, ma Easy Town, o ma ngai ai o le piko. Perfect, na makafonga la, makua I makau kia le mangai. Everything worked out. Fa mai kara vaenga le makua ku le kau nga ku I Milford Sound mai. It was amazing. We hardly get a weather like this. E misti aso umam whapenga whaku ia o kare le misti ei mea. So, mako whewhewai lai, mato o mai la ia. Mako o esero mai ngā, ai oso lo ma le lolo ngā. Ka le pe wahanga mea kikiro ko le news. Kwa I, kusala mako kio, ala so ule kwa I ma le pe male, kwa I, o lalo le tunnel, everything was all destroyed. I am telling you, that's why the supernatural can tell you exactly o whewa ka kaunga ia I lau savalinga le lalolangi. Your destiny in life. O le fisili la, what is your destiny? O le ale mea ka o le destiny. O le wha Samoa, tu so o lau taunuunga. O lau savalinga ma lona taunuunga. Masani tātou le mele o le valaau, o le valaau, le ale valaau o le tua I loo langa. What is God's calling for you? O le ale purpose. Lale winga walainga. We are familiar with wailoa tātou nei upu. E tele la tangata. E tu lātou te confuse inga upu ngei. La ko ki wha winga ese fōi ma wha tūlanga ese. O le upu le passion. Po le mea leike ma ngā o ai whai. E mako I e fie whai. O le si upu o le calling. Po lo vala awina. O le si upu o le purpose. Po le mafuanga ua vala awai oe le atua. O le si upu o lo destiny. O le tātou te talanoe. O isi upu umalaikia, these are all part of vaenga umaya o lo destiny. O le destiny e whapea. A I to tonu o lo savalinga, o lo o iai to tonu I ngā lo vala awina, lo purpose, ma me whapenga, they all part of your destiny, your journey. I le nei o langa. Sa whaila umiti, I le tausanga e lua o ono. Pa mai lau miti. Ua o vai atu. Ua mali liu tangata. I tu tonu le nei mitinga whai. O vai atu la ile atole. Ua whasoro soloa I ngoa o tangata. Ma tausanga na whanana wai. Ma tausanga na whioti ai. O mata le malo fia. O e lua la ia tangata sa kilia I lau vai. Ua mali liu le taimi lea. O le sunga ia Perry Smith, o se tasi o whai evangelia ngiusila. O waku o whasolo solo e le ingoa, this is a dream. Whasolo le ingoa Perry Smith, tau sanga na whanau, ma le tau sanga na otiai. Whasolo vai atu, whasolo e le ingoa le si whaife au, o le sunga ia alo. O ta ua whoi leid alo li. Ua sau le tau sanga na whanau, ma le tau sanga na otiai. La o lau ke ofo mo makamaka. Ai o solo ma le manatu ia te au tonu o le dream lea. Wow. Po a fea pe sau ngelo ingoa le lisi de po a fea o ke o kia. Ele I leva a wapa ai e kulua. Ua saulo ingoa. Ua saulo ingoa. Ai sau e la o vai e tu. Ua sau ma le tausanga no whana uai. O le mea la leo ua kau o makamaka e fo. Ele dream. Pe waka o sau popole. Po a fea o ke o kia. Lo te whatari tali le tausanga o te o tia. Tātou di roa mea ngā. A maliu tangata, e whai atu, tātou te whai atu mai, sunrise, sunset, sunrise, o le aso o le kausanga, sunset, I ua ngoko la, o le mea la, o kilo ku, whaso ke alua whapele mea, o I ka whewhe, po a whera ka o kia. Ai kei, wa le sau se numela, ai sau le upu. O le upu nga sau, o le upu rapture, po le sitianga. Whapera I oi ka whewhe. I le vāo le tausanga na e whanau wai ma le tausanga I te oti ai. E ka o le dash. O lo destiny ngā. I te tonu o le o langa le nei. O le ala lau savaling. What is your destiny? Me mua. O le polo kalame le ale atua mo oe e whai lalangi. So se mea e whai. E ka kaunga i se polo kalame.
Your destiny is the program. Wa umanga kusia le tua e te whāngau mai lo laulangi ni. A maka longa sa wali por kalamele. Tēnā tangata e lo por kalamele tua mo la tuolanga. E te taunga e loa. O mai tala le whailaunga. E ei le aso te whanau, ma le aso te oti ai. O tātou e iei taimi, ma vai taimi, time and season, i le tātou sāwalinga, i leo langa le nei. E te taulanga i loa. Mea lona lua, o le destiny, e le ngata i le polo kalame, ai o i, o lau appointment le ma le tua. It is your ordained appointment with God. O le fisiri mo o le aso le nei. Wa e loa lau appointment ma le tua. Do you know your appointment with God? Whamailta la Jeremia, le tusi Jeremia mtau pu mo mor whai upu e lima. A o ele I whanau mai le manawa lo tina, ua o tō fia oe o le perfecta. Before you were born, I appointed you a prophet to the nations. O lona winga, ua iloa le lei e le tua, ua whaawina I le lilo e Jeremia e whaima perfecta. Whamai tala Paulo. Eo Paulo al farisei o sa o alu alua e whamai Paulo. Ina ua iai ke riso. O nei loa le Paulo, o ia o le apostolo. A vai kuskusi ngā Paulo whamai. O a o Paulo o le apostolo e ala I le finangalo o Jesu Kiriso. O le tae au lale nei, o te whape atu ia te oi. Ua e loa lau appointment ma le tua. O ai oi. E te tauna e loa oi. A o fesili atu le tae au le nei. Oi, oi. I lau destiny ma le tua. O lesi o le fai au, o lesi o le fai evangelia, o lesi o le apostolo, o lesi o le profeta, o lesi e awa, o lesi e lof, e fai mea lof, o lesi e foai, o lesi e taitai, o lesi o le ofisa, pe o le ofisa o pulenga le mena matua o ina. E ese umatatu mea lofa, e te taunga I loa oi, a e le loa oi, o le waste o le life. It's going to be so hard in your journey in life. E ordain oi le tua, ta ua meanganga o savali loa, ina ua o whalonga le perfetanga. Ke roa tātou, e tele perfetanga tātou te whalonga oi. Perfetanga aua e te whaatau, tau vai perfetanga. O lo o iai i tala le tua e whaatau lau destiny, I lau savalinga leo langa. O le si me whaatau lau destiny, that is God's will for your life. O le finangalo leo le tua mo oi. Tele fo isi, o la e finangalo le tua mo lo langa. O le finangalo le tua. Whamai Paulo, I le fesu mumua tau mumua, o au le apostolo I le finangalo le tua. I am an apostle by the will of Jesus Christ, by the will of God. E te taunga I loa. O le si vaenga e whatatau I lo destiny, o lo wala a wina lea. This is your calling and this is your purpose. E au fisilia tua le tai aole nei. E isa si e, masalo e awal si ilunga lo lima. E isa si wa iloa lo wala a wina le tua. E isa si le iloa lo na wala a wina le tua. Oye ilo kuka. Oye ilo fai pai. O la u latest nga oka le manga yo pai nga oku makawhale le lua vai asurang kiengi. O au. O te le ilo kuka. O ke le ilo fai pai. Alo fi ai pai ia. E ila ma fuanga o fiatula utala lea. O le calling. O la what is God ask you to do? O le purpose. O le mafu anga o fai atua ile atua fai me lea. O le ale le purpose o lo mkuka. O le ale me o fai ai ile mkuka I kongo lo fale. Aso lao I Samoa. Au vai mai falou I kala New Zealand. Fai mea ai le fale. Kai ngau ke le kakele I loa ngā mea. O ke ofo. Fa pessoa. E fai langi umu kongo fale. E fa whenga kafu afi. O ke le iloa iei mea ka o ngā umu. E ngā le omia le mea ola le pao. O le ala le au ngā ngā le fai lo ngā umu. O le ala le au ngā le kitchen lo fale. What is the purpose of the kitchen? E kuka ma serve ai mea ai. The purpose of the kitchen is to serve the food.
O le ale wala winga spungi. O le sio I tātou o spungi. A re asua. O le sio le ngaifi. Sama ko tu pisi pungi. O isi e wala au e ngaifi. O le ala o ngā ngaifi. E ki per faspo masima. E ki per meat. E ki per... Ia e iloa la po e o se spungi. Po e o le ngaifi. O le me kupu pia e le iloa o e. Ia e kui ako le... E ke whiu e kui lau sua la i le kui. Ranga e se le wala au inga o le kui ngai. E le a sua se supo se kui. I hope you're getting this. You need to know your calling. Ale. A ele iloa ngai oe. Ke lo le me kupu. E o sua kur se pungi fia ngai. Ale vaku o le ise ngai fi o uma wha ngai fi o oso o fiasu. A le se asu oso. A me ka ngaka la ka le iloa la ko pala winga. O le kau muri solo ia le iloa le ministry alu iai. O le kausanga ngai ua worship. O le kausanga lea ua youth. O le kausanga lea ua Sunday school. O le si kausanga. E ua rough le mea. A e iloa oi. E ke ngofo sa oa. O la le purpose o le worship team. E fai vi inga o le tua. Ai ese la wala awinga. O le si kaka ki kala. O le si kaka o le microphone. O le pese. O le si o le worship leader. They all have different callings. But the purpose is to worship. O le mafuanga. O le vi inga o le tua. Al wala awinga. O le si o le kai worship. O le si o le pese. Amen. Ele lei sa mele o pese. Fai keki. Vai ro ki ngā pikefu. Ele kera o mele o worship leader. Amen. It's part of my destiny. O lona winga la, o lau destiny, o lau taunu uma ma lau savalinga. Ele ngā o le polo kalame le tua. Ele ngā o le finangalo le tua. O lau appointment ma lau vala a wina. I le lalangi le nei. O le fisili ate oi, wa i loa lau wala wina. E whaafewhea langa i loa lau wala wina. How do you know le wala wina le tua? O le mea mua ia e loa, le mengi o le wala wina. E te loa I te tonu I ate oi. Ua makua I oso lau passion I se area I ke ngalue ai. Langa o lesi tangata. E fia ngalue le mea le I ngai kausanga. E o akufo le kausanga le o sui foi. O le mea lai makua I mga o I te tonu e ke ngalue ai kai mi uma ma kai mi uma o lo langa. Kasi ngā me mo e ke loa ai lo wala wina. Mea lo na lua, a e ngā lua I lo wala winga, o lo le lei e lau mea ngai fai. E makua I successful la lau mea ngai fai. Lo na tolu, o lo fia e au na isi. Langa o le wala wina le tua is for you to serve mai tātou e au na. Lona wha, e ke le po pole pe vivi I mai ngaka ya ke oi. Pe kokongi fo I mak reward o isi. A wha pe te alu te kau whai ke ngā lua I se mea. Ma e wha longo, po le a e le kaimi la a vivi I mai ai oi. E se se le mea ngai ke iai. E se se. Mea ngai aku lesi. So le, wa wa olo, kere I o me whai. Le aia ma se... So rofa mai. E ala whapenga, e se se ko le wala winga le e. E te loa lo wala wina. E te le popole pe vivi mai o ses. E ke le popole foi pe kokongi o ses. Because that's the calling. Ngai te nau iai. Amen. E te loa foi. Lo wala wina. Pe a whapea lai ke manao e te contribute pe te avatu le mea ngau wala waile tua e whai matali o le problem lai kau fixere e ka le sia po se mea ngai ke iai. O le stangata, e waa ki ngā ki kiro aku se mea lai mga e whai, e le o mga o e whai, I loa ele ngā, e le o so wala wina lea. O le stangata e te loa lo wala wina, o se mea lai te reo fia iai.
E sau la le lotu. A ka vai ako ele sa o ango fo. Lo inga ngai lo. Oro ele vala winga o ke aru ki fa sa ango fo. E alanga ika me ngai ke ika yai. Langa ngai yai lo vala winga inga. Ore ska ka ele ke pe fa ku fa pe ngo fo pe u fa pe. Ai fa longo ku ele le sound. Ole ika ele sound. Ele ika ka ngar sim. Ai ika le sound. Alanga ika sound. Muleva ka ngau ki ngofo o le sound system. Ole si o ka la au. E o mai role si le loku o ke ya me uma vai ku le ka ngau la au. Ole ika le ka ngau la au. E alanga ika. La ngai ke le au fai lo pala au mai le tu e ke le drum le be. Amen. O me ke excited, motivated ai. Ole si me. E la uma tato. O low destiny o le plan le ale tu mo lo lang. O le plan fa mai il tala le mie lufu mo liva, lufu viva. Na o le tuanga ki lo lang plan mo oi. A plan, o le ale me ka o le plan. O le plan. E le upu fa business ma le fa organization ka o le strategic plan. O le matua o le sa fai ma le mako senga le fai. Sa o ina le meta o le administration official pulenga o le kalesia ina pot na ia potoi mai fai o ia skip o plan la ia skip ki munu fa mai la tala tu spai mai kala samu so mona o si tepu o le tangata e sa vali le tua e fa ton wina le tua. The steps of a good man are ordered le tua o skip. Hallelujah. E fai aku lau me sala lau solo. Ele o so destiny le ngā. Wa ai lau wala awina. Ele si laku whaleanga mea ku I, whaleanga mea ku I, langa e se sere mea ngai ke iai. E sa o lo le mea ke kuai, o lo ka alo le lei e le tim ngai ke ka alo. Amen. Ma le mea muli muli. O le ala le te se wali ai leo langa. This is your pathway to walk in life. O umal tato la ungal tayam nei. Tato mtau. Fa malosi ate oi. Ia iai so taimi maletu. Lona lua e fa masani le mana o le tua na taita ia oi. Lona tolu ia e loa le vala au le tua mo oi e te savali me fa taunu u leo langa. O le vai aso lea. O le a tato vav ai ai, I le mea le ki a polo le fai a te tatou. Ma le kau mawhai e ta ofi, manga oi ese le wala awa le tua ia te oi. Come prepare, next week is probably the main part. O le padle o le tatua o ngal nei. Te fia wha alifo ia te oi, le mea e te taunga e fai e ka ofi, le mea le ti a polo le ka ofia lau sa valinga lea ma le plana le tua lo olanga. E tā ua ia, fa mai le tāla le tusia iopu. Ina ua saule ti apolo e, mai le tua ia iopu. I le sākangi, e mawhai a e sanga e tango le olo iopu. Some of that, we need to know. O le ale mea la inga poloka lau destiny. O le sanga kai kaumwhai, e poloka mea, e ei mea la inga poloka. E i foi mea, e ala ai, o ngā kua I kāwhia, o resi kākam kua I kāwhia, e ala, e kei loa o kāwhia, o ngā e lei loa pofeti, o whalau me whai. Ai o te loa le tai aole nei, tau mai te talo, ta tato tūlai mai lunga, la whai wina le tato sauninga le aso nei. O te whia te talo whapitoa, mo I lātou. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wato e tala noa le nei mata upu, mai sesi I tu. Te tele I tātou ua fau mai fol tātou e kālesia, aftai atu mo toi whatalofa atu ia te utou. E mo muanga e loa lau destiny I leo langa,
I le tui nātu oe, o lo o langa mo Yesu Keriso. Talia lan whaotanga. A whapele I talia oe Yesu Keriso e whai mau whaola. O lona winga le nātala, ua vatu ato atoa oe le tua. I le toi pule oe a te oe a pule oe le tua. O I nā fo I e whamangalo oe le tua. Ma vatu le mea lofo leo lai whavavau o le destiny. A maka mai ele I whangau oe. Ma le taimi o te ola I le laulangi. Ma le taimi umai le laulangi. E ila kai me umai tātou nei. A o le taunu unga leo lai whavavau. Na o Yesu Keriso ai te mwhainga e aluai. A whapea te mana o mia le whaotanga e te le Italia Yesu Keriso o te mana o ia te talo mo o le taiao nei. Lona lua. A whapea Yesu si le taiao nei e le o. Mauti noa le vala aua le tua mo oe. A whaalongo tātou le upu vala aua ke whapea o le awhaiako ki saulo e. Le la whaiwhi au, hey, vala aua is for anything. E mawhainga vala aua e le tua nga ngā lua e lau ngā luenga e te ngā lua e tālonga le tālo ai po whea e ke iai. A whawhapea te le oi loa lau destiny. Te fia te talo mo oe. Amen. Sumai luma I le whaile tātou talo sanga. A whapea te loa lau destiny. Po le vala au, po le mafuanga, the purpose in life. Ai te loa ngai poloka, o ke fia talo foi moe. Whaolotanga, poloka, ma le fia I loa, o le vala au le tualanga, you waste life. You're not sure where you're going. A whapela o il taimi le nei, e te mana o mia sa talo sanga ma le talo mo oi, sa vali mai luma whamolmo. Au e te tūmi, sa vali mai luma. Au e te whatari se usu skako pese mo. Just come and we'll pray for you. Is anybody there? Then you need to come. I invite you. Aftai leo sumai. Thank you, Lord. Onesiolo, maybe you're disappointed in life. Toi amata le tua. Thank you, Lord. Hallelujah. Aftai. Ese se manao tuatulo o langa I le tua. Sa vali mai luma whaftai su mai, aftai atu. Se pati mai tātou mo I lātou o lo ngā solo mai. O le, you, malo. Ke le vala au le tua iawe mo e. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ke lo lau sau le aso nei. Whailu appointment ma le tu. To bring you here today. God has an appointment with you. It's okay. Relax. God wants to use you. Turn your life around for God. Hallelujah. Hallelujah. Eise sio lato lo sumai o temile temu mone fitu natulo life. Pal tangale Yesu Keriso. Is any one of you come for that prayer? Amen. Wala tau yo mai luma. Se famul mole ape ma faina si lo au pe a fai matua ye le isu a mai le loa le vala wina le tua mo oi. Thank you, Lord. Serena, God's going to turn things around for you. Mai le tua. Ua leva nga e se vali leolanga. It's like you've been chasing
something chase you and you chase something. And not all that was spare. But God is saying you are coming to a place of destiny. You are now reaching your destiny. You're now coming to a place where sau e tangata sa talo mo oi. Tele tangata talo mo oi. Ola matanga faule nei mo lo savalinga. I feel the Lord is saying that things is going to totally transform so quick. So quick. And I also believe that restoration is coming over you. Hallelujah. God cares for you. The Lord is saying He cares for you. He cares for you. As you come to the Lord, there are a few things that you need to work on and you will work on. But God said, you come and run to God. You are now running to your destiny. God said, I'm going to restore everything that you think was wasted. It's not wasted because God is here for you. Hallelujah. You've been disappointed in the past. Telo taimu tuana isa sa e whanono ai. Whaile tuala wawenga mo oile aso nei. Thank you, Lord. Whaftaile tua mo ila tau wasu mai luma nei. For you who are coming to the front. Tumana ia te oe wha mole lava pe mwhainga si o lima ile tua. O le CEO lima, o le ata leo, o le surrender. You surrender yourself. Tuna tu ato oi, ile tua el taal nei. Te mana o te whai mail te talo lea, le tua el te maa. O te tuna tua o mo oi. O te tuna tua o ia te oi. Mangalo mai a te au. Ia lofa mai le tua. I lau savalinga. O se sena o whaia. Te talo ia e mangalo mai a te au. Te loa o tau leo mai luma. You are coming like the prodigal son. I le taimi ua saule atali I whamau mauoa. Sau le tua, le ngala unga tu to tasilva ya solente nei. Ua talia oe le tua ma le alofa. Talia oe le tua ma le whaftai. Thank you, Jesus. O te talo la le taimile nei. Le tua te maa. A o si ia tu lima o lau whanau ia te oe le tai au le nei. A mole anga pa ia whaia wa venga I o lato o langa. Asole nei le tua le asole amtanga fau. Te tai la tolo por kalame le tua the appointment that God has had for you, for them in the name of Jesus. Aftai le tua, aftai talo le tua. Ia awane ia se tasi le tua. E toi faseina le ti apolo. Mai tala tu spa ia o le te leo le anga sala. O le te lefo I leo le lofa tu noa o le tua. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. There's a man. Tu pe o tau, you can continue. Il tai au le nei, ele umata tu tal sang. That man. Faya se si. Can I pray for you? Whainga su mai lau su nga whamulu.
O mai malo to lua. Sangarki. Just pray for others. Just lay your hands. Sungai atu totasi fa mole rewaina se mai fa e atu ia talo ai mo evangeli male matango fiesama ia via vale tatale mufa mole tatu ole sunga lea malona faltua mai le tua o matua i nga lala ile. You are so hungry for the Lord, for the things of God. O tele loa lana sunga lea, but God is saying that you are so hungry for the supernatural power of God. You are so hungry for the things of God. Motua inga la lo nganga. Wa e o mai le vai. You are now coming to a water. Wa e ia le vai. O le nganga pa i el tai au le nei. O e malo ainga. O le afa tumu o e le tua i lo mana onga na ye. Thank you, Jesus. Do you mind if you introduce? Or who are they? Do you mind? So Maya closer. Taile tua le ne tai au. Talo le tua mo la ua nei. O le ngā lala le iei lo nganga. O mai le tua la fatu muina. Thank you, Lord. You have a powerful passion to serve. Serve God. Serve people. Mai le tua muia e fa. Fia aima fia inu le amio tonu a wai ma ona i la tau. Le tua talo mo i la ua. Talo lau fa malo longa i o latino le tua. Talo fo i le tua. Tu na atu le vala awina i o la o langa le tua. Ine i mawhai le tua ona. Fa taunu wina lau vala au le tua. I le ngā luenga o fea lava le tua lo vala wai la ua. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ye taimi e teke le ti apollo tino. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
E te me expose hai isi mea. Petalai le tua. God is going to restore those things. Hallelujah. There were things that the Lord is restoring and cover up. There's some things that were exposed, but God said, I'm covering up because they were not from me. It's from the enemy. E o tali le nganga o le tua, fetalai le nganga o le tua. O le awhatu e whatupu. God is going to grow back things that were scratched away by the enemy. There were things that were taken away. But God said, I'm going to make your body, spiritually speaking as well, feel again with my passion and the calling that I put in your heart. I pray the Lord's blessing. Talo if I'm on wheeler tour, ya te o lua. E se rua whanau. Ele o ye ito maiti. O yo lei. Yes. Okay. Ongal tato taimi, I'll pray for your children as well. Le tua, talo mo la whanau. Thank you, Lord. You have such a good heart. Good heart. Some people abuse your good heart. But God said, He's going to set you up to walk forth in His destiny for you. You will lead your family with freedom. You will lead your family with the passion and the calling that God has for you. Thank you, Jesus. Le tua, whamanuia iai lau. Whamanuia lava le tua ia te olua. Thank you, Jesus.